Чи алимар. Арифтар Алқадар Хасан Эфенди. Цекудла сирдин қведла хайпаюна ва қадла сирдин сифтеқилера Дағустанда машхур ксарикай сад, алим, шаир ва арифтар Алқадар Хасан Хана. Сифте иқарлай эгечна ислам дин рюхда аваз, эдеб ахлақ дин тербия ганвай ам, Дағустанда дин хиле вичалай қулухи ке гел тунвай, тарих дай, ахлақ дай, васа джерге маса илимрай, қолахар бажар мишнавай, нақшубанди тариқаттин шейх Мухаммад Ярағвидин хтулия. Хасанан буба, қурбанан хватир Абдуллахақ, ислам дин дай қсан чирвилер авай. Адан муаллим ва устаз шейх Мухаммад Ярағвитир. Устазди сухтадиз вичин руш Хафсат Гана ва агзурни мижудвишни қанни цуқудлаҳисан цуудлай октябрдиз авар округдин Балахани гилан унцукул районда абрус хуахана Адал Хасан тар эцигна. Абдуллахақ хаи алқадрин хуре тахминан қани водисан қини диндин ҳар журе илимар чирдай медресе авай. Адан буба Абдуллах алқадари журе ба журе илимрин, грамматикадин, логикатин, Қуръандин, хадисрин, шиирар тукирунин қайдадин чирвилер авай алим яз машҳуртир. Хасана сифте чирвилер вичин бубадин медреседа қачуна. Гӯғинай ада чирвилер Дағустандин Азербайҷандин машҳур алимривай қачун давамарна. Теби алақунар авай Хасана алқадрал вичин бубадин ахцеха Мирза Али Эфендидин ва вини Ярағдал Исмаил Эфенди халудин медресера келна. Адаз лезги, араб, тюрк, урус, Азербайҷан, фарс ва авар чалар чидай. Сақадар чирвилер қачур ам кюредин пачаҳдин администрацияда квалахтала қозна ва поручиктин қуллуғдаллаз қиблепатан табасарандизра қурна. Амма агзурни мижудвишни путқани церидла исан вақиайри алқадар видин умир ва қисмет дибдай дигишарна. Ашкара тирвал агзурни мижудвишни путқани церидла исуз Дағустанда халқ пачаҳтин аксиниз Ярақ ғиле аваз қарағна. Гӯғинай адаз кюри шариат лаҳанат аргана. Адан маъна метлеб дағларин илкеда қилет хузвай сиясатилай нарази хунтир. Нетижеда ижуредин қарағун ақазарна, аксиниз эқеҷнувай бруз гужавуна. Ихерекатин қиле ақазнувай пудвишелай гзаф инсандиз қиниқин жазагана. Қудағзурнивод виштлай гзаф Саратовдин, Тамбовдин ва Расидин маса губернириз сюргюнна. Ғамчугунай ва хаи вақиайрин патхунай алқадарви Хасанни дербендин қиледа дустағавуна. Ва агзурни мижудвишни путқани цеквидла исан апрелдиз еке дестеди кваз Тамбовдин губерниядиз ақудна. Ана ам Спасск шеҳерда ишамишезвай. Ина мусурман татарар гзафавай. Мусурманрин вилих қиликвай ксарин арада ци танишри ике чирвилер авай ам алим хиз қсандиз қабулна. Патарив гвай хурера авай имамри Хасаназ диндин ҳар ҷури мижлисрал эверзавай. Қариб лухта хиқван пистиртани алқадарвиди анавайст хаяр мусурмана рикелх кизва, хатта абруз диван ал-Мамнун китабни талуқ арнава. Мамнун рикчихи им Хасанан қведлаҳай туария. Сюргюнда Хасана қудис ақудна ва агзурни мижудвишни қутқани пудлаҳай Исуз, Расидин пачаҳ пудлаҳай Александра маълумрай амнистия себебияз адалай ватандиз хквез алақна. Сюргюндай Хтай Хасана хаи хуре сифтеҳан чирвилер, кхинар, арифметика, Дағустандин тарих, география, астрономия ва маса илимар чирзавай мектеб ачухна. Адан қилив чирвилер қачуз вири Дағустандайни қунши Азербайҷандай сухтаяр қвезвай. Амма алқадарви анжах чирвилер гунал ақознава чир, алай вақтунда ислам ва Дағустанди тарих чирун патал, чақ ада эдебиятта тунва еке ирс ава. Им арабчалал суалринни жавабрин теҳерда диндин философиядиз талуқ яз кхенвай Жираб ал-Мамнун, Мамнунан хурҷинар тъаралай китабия. Асари Дағустан, Дағустанди кай тарихтин дилилар тъаралай китаб. Алимрин фикр далди, советрин девира луқ далди, Дағустанда хаиқван вақиайри кай галай вал кхенвай, им анжах саквалахия. Қинин юқуз им Дағустандин тарихти кай дилилар чирзавай, ана ислам дин чикай теҳердикай хабар гузвай, қецепатан чапхунчирикай, пуд имамдин реҳбервиликваз ғазаваттикай, пак даведлай қулуқ қилефии вақиайрикай дилиларавай виридлайни еке чешмея.
İdelayni gayri Hasana Azerbaycan çalal ikinci Lejber gazetiznik hizvay. I gazetin qilin redaktor dini ada sada kenvay çararni ama. Alqadar Hasana din şiirarni tesnif zavay. Alqadar Hasan maşhur dindar arifdar tir. Viçin vaxtunda ada vaqiayriz düz qimet ganıxiz Россия dixgalas muqvaxun Yevropada işlemişvay tsiyi zatarikay xir qaçunik everna. Hasa vaxtunda ada imamat çkunin Şamil yesirvile qunin haqqinday ghamçu gazvay. Hele jehil çavuz ağzurni müjüdüşni yaxsurni tsekudlaha Yusuz am vini gunibda Şamil yesirvile qur teherdin şahid khana. Ağzurni küdvişni küdlaha Yusuz Urus paçahdin vekildi I vaqiadin viri şahidriz vini gunibdiz everna va Kafkazdin dave aqaltna yaxsurni tsud yis qeydna. A vaqiayrin şahid khayi Hasanovni tekliftin çar agaqna. Ama kefsuz kunis keligna ma'rekata iştirakiz alaqnaç, ampatal ma'rekat va musibattir. Ada Şamil'la güğüniz devir Dağustan patalni haqiqi musibat yaz hesabzavay, digişvler haqqon gzaftir. Hasan Efendi ağzurni küdvişni tsudlaha Yusuz, putqanni tsurgudistan yaş davaz rahmettis fena, am alqadrin surara küçudnava. Alqadar Hasana Dağustandi tarihta va literaturada derin geler tuna, ada ilim, literatura va kultura velikfiniz yeke ta'sirna. Hasan Efendidiz rugut khoni vod rush avay. Abruntwarar Ahmad, Abu Muslim, Afisat, Abdullah, Abdul Ali, Abdurrahman, Zaynab, Rayhanat, Abdullatif, Abidat, Sekinat. Hasan Efendidiz baxshnavay şiir. Alqadar Hasan Efendi. Lezgi xalqarin qiler turvine, tamaş şumut kas avata küne, abrukay sad çirvilin nine, arifdar insan Hasan Efendi, alqadar masan Hasan Efendi. Avam devirdik çugur kas dave, javabdar qulluq qurviçin xive, yaraq Muhammad şeyh dinleve, arifdar insan Hasan Efendi, alqadar masan Hasan Efendi. Yetim eminni mamraç qazanfar, lezgiri tsiyi tüküray harfar, şiirattin gad, tarihtin gadfar, arifdar insan Hasan Efendi, alqadar masan Hasan Efendi. Savadlu vilik avun niyat, düz bilin reqe çugur aziyat, maşhur avur kas küre vilayat, arifdar insan Hasan Efendi, alqadar masan Hasan Efendi. Şumutsa tesnif tunuçaz devlet, uyahkum patal çilizgi millet, haksuz sürgünde çugur kas zillet, arifdar insan Hasan Efendi, alqadar masan Hasan Efendi. Sajidin Said Hasanov.